Wow, cái gì? Làm phải cái gì? Lên đây. Kali ketiga. Oke, mau kanja ini sih. Gimana nama kanja? Kanja ini sih. Chị đấy, thì như có nói, có ngủ. Lên đây. Wow, cái gì? Usaha kampung Mon ya. Start kedua 0215 Mancukatan Marathi. Start ketiga. Kan apa di lagi teleponnya? HP be? Iya. Wan kemana nih Wan nih? Oh, taruh ni. Iya. Termas. Apa takan nih? Mau ini. Curu-curu. Curu to aja. Curu to ah. Start kedua. Siap-siap. 1, 2, 3. Start ketiga. Siap-siap. 1, 2, 3. Kita start dulu. Pecu di mana? Made, bawa ye. Bagaimana Yuri? 1, 2, 3. Mario. Ini oke. Moni. Moni nih. Ya, penuh nih kalau itu banget penuh nih. Tolong. Saja nggih. Baru sini.
Lalu kemudian Pak Budi mendadak.